त्यसै चोइराख हरि ओम पदार्थ ओम हरि ओम विन्देश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नारायण श्रुति भूषिताय ओम गौरीसुताय गणनाय नमो नमस्ते ओम भक्त पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय ओम विद्याधराय विघटाय वामनाय भक्त नमो नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमो नमः नमस्ते रुद्ररूपाय नमः ओम विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे ओम भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदराय नमस्तुभ्यं सततम प्रिये ओम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्वं विघ्नं शत्रुदलते नेति च सुन्दरेति ओम भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या देति इष्टवन्ति ओम तेभ्यो गणेशं ब्राह्मणसनं भगवत नित्यमेव ओम गणेशं पूजयत कर्म यन्योधिकं कृतं तेन सर्वे सर्वात्मने प्रसन्नो भव सर्वदा ओम अनया पूजाय सिद्धि बुद्धि सहिताय गौ ब्राह्मणे नमः ओम विश्व ब्राह्मणे नमः ओम नमो नारायण ओम असित फुल हातमा लिएको जति सबै चाहिँ फेरि यसो चढाइदिनु र ल दादा अक्षता र फुल यसो चाहिँ फेरि अङ्गहरू चाहिँ त्यहाँ 33 देवताहरू सम्झेर चाहिँ त्यही हरि ओम नमो पिसला भयो बिचारा अलि यता लिएर आउनु अलि यता आउनु तिमी छर्किदिनु अचान भयो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमङ्गलमूर्तये ल धूपकाठी जला देखाइ हरि ओम हरि ओम ब्राह्मणो शमुखमाः शीर्वाहुरा जन्नाकृतः वृतजितद्विषः द्वागुंशुजायतः ओम गणानन्त गणपतिं हवामहे प्रियानन्त प्रियवतिं हवामहे पशो मम आहमजासि गर्भधं हैतु जलन हरि ओम हरि ओम धोरसि धूर्वन्तं धूर्वतितं धूर्वा महाधूर्वा देवा नाम शिवनितमगु वपितमगुं हप्रेताद्रगुण्यस्य परमाते जगपतिर्वारिगीता ओम सर्वदेव्ये नमो नमः शरणागत दिनार्थ परित्र यसो देखाइदेऊ हरि ओम गाईमा लाग्ला चाहिँ थोडा उचालेर टाटा हरि ओम ब्राह्मणो शमुखमासीद्वाहुराजन्न कृतवृत यद्यद्वेषाः पितवागुं शूद्र अजायतः ओ भैमा कतै गाडिदिनु ल फेरि यो आरती देखाइदिनु यहाँ मैले ल्याएको छु हरि ओम त्यसमा आगो लगाइदिएर आरती देखाइदिनु हरि ओम ब्राह्मणो शमुखमाः शिवाहुराजन्ना कृता गुरुतजितद्वैषाः पितवागुं शूद्र अजायतः हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा चंद्रमा सूर्यः तत्सो सूर्य अजायतः ओम हरि ओम गणानन्त गणपतिं हवामहे प्रियवतिं वसो मम आहमजासि ओम गौपर्वणाय विश्वप्राणाय ओम शान्ति सर्वदा देवाय नमः एउटा फल चढाइदिउँ फल खुवाइदेऊ हरि ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय दादाले पक्रिन्छ विश्वमङ्गलम् दादालाई पक्रि ओम शरणं दादालाई पक्रि बाबु परित्राणपराय यसो यता फर्काइदेऊ मुखमा यसो लड्काइदे ल ल हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय पक्रिन दादालाई चल खिलाइदियो यहाँ खिलाइदियो यता हेर्छ ए ल मम्मा एप्पल खान जानेन एप्पल खान जानेनन् बिचारा खाऊ खाऊ अच्छा सामनेमा राखिदिनु सामनेमा राखिदिनु मुखै बन्द गरे एप्पल त नखाने अरे तर त खाइदियो खायो अब के गर्ने ल अब यता यता दादा यता त्यहाँ यसो एउटा फुल लिएर हात जोड फुल त छैन नि ओ त्यो फुल त्यो पिङ्क दिए पनि हुन्छ नि गोलापी हुन्छ 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 के खाली हात हुने अक्षता भए पनि हुन्छ हरि ओम ब्राह्मणो शमुखमा श्रीद्वाहुराजन्य कृतावृत यद्विषाः पित्वागं शुद्रजायतः सर्वपापविनाशिनी सर्वशोकविनाशिनी सर्वरोगविनाशिनी सर्वशत्रुविनाशिनी सर्वशक्तिद्योतनी सर्वभक्तिद्योतनी ओम शांति सर्वदा देवान आत्मशुद्धि गृह शांति प्रिय शांति परिवार शांति शांति सर्वदा देवाय नमः गाई माथि राख्दो ओम नमो नारायण विष्णु 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 सर्व विष्णु तेत्तेश्वर विष्णु देवता नमो नमः इसे जल हरि ओम ज्ञानी ज्ञानी जपा पानी धर्म सर्वाणी नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे ओम शांति सर्वदा देवाय नमः बहुत भोका रहेछ नि बिचारा अब तपाईलाई दिने पानी छ त्यहाँ बाल्टी पानी हरि ओम हरि ओम हरि ओम शांति शांति सती ग्रह शांति उनका ग्रह शांति राहु शांति ग्रह शांति शांति सर्वदा देवाय यसलाई हालिदिनु त पवित्र पवित्र शांति सर्वदा हाले त पर्न के भनेर त बिमारी मान्छे सबलाई उ निदर भएर हरे देवी नारायण सर्व पाप विनाशिनी सर्व शोक विनाशिनी सर्व रोग विनाशिनी सर्व शत्रु विनाशिनी सर्व शक्ति देवी सर्वभक्ति देवी ओम शांति ल त्यहाँ यसो चन्दन कुट्टीको लगाएर त्यहाँ कसलाई दिने हो गाई तपाईलाई